ZPM Party le Congress Party chuan for Inkhan Aizawl Municipal Corporation AMC in Thanlawm tura unofficial candidate te an puang MNF Chalai President MLA ni Bokpur Badro Moy Roy te Chief Minister Pulal do Oman Abial Chung Tenzola State Capital Sun Rotna Central Sokara Ziakin Athen nge ni inasoi Strait of Hormuz Buenakara Prime Minister Modi and India Energy Security Chungchang asoi US President Donald Trump chuan for Inkhan Iran power plant le energy infrastructure as Babie puithak na zongsong chu ninga chunga tan ti khotlai ni tur thu apuang Runmawi TV clear tu te Aizawl changin chebe ule Anggu Ralte kani a Chanchinthar kim changzokin ilo clear hawang u ZPM Party chuan for Inkhan Aizawl Municipal Corporation AMC in Thanlawm tura ZPM official candidate te apuanga Inkhan Vanpa Hola AMC candidate puan le campaign kick-off in Khoma ZPM General Headquarters President Pulalian Sota Chuan and party candidate tur som pakwa te puanga advisor puke sabdangan AMC election manifesto atangzar ane Hauhnar hian thu sei Chief Minister Pulal do Oman Aizawl khupui chung rorel tu tur thlan ani dona chumi te rongbol tur chuan kan in puat cha ani ati Chief Minister chuan amhalak na sang soin project monitoring committee te chuan project sang an thona endik na na satakin an thoka ZPM Sokar hnuai chuan ban khurle atanga an endik thina ni ati a minister tinte an na thona konga an fakom hle ni ati bok Aizawl khupuya tuimamo na te asan chho zel wangin Aizawl tan tui zem lian lamwala liter nuai som pahni leng da ani do na ti a Aizawl marlam tan scheme chan Aizawl Northern Pipeline ti ani a tho me kani ati thozo ani huna chuan lai puitlang dur tlang zem bok le zong tui te chuan a hma ai thafe tui an don thei arin thu asoya tlong lui meter riat sanga khwa turani a sumpo da ani to thu asoya hei hian tui liter makta duai sang khat sanga a khol thei dona hei hian tui lama har sat na kan to chin a pushuk thei arin thu asoi tenki liter engamozat hun changa sakme kani thu asoi telbok AMC in Thanlawm tura ZPM candidate chu ward number 1 a Vanlalshia ta durtlang ward number 1 ni na huamte selsi durtlang nod durtlang leitan ramthar muana veng le zuang tuite ward number 2 reserve seat a Vanlalmawii chalthang ward number 2 in a huam veng te chu chaltang liliveng bongkon south bongkon west te ani ward number 3 a Vanlalfaka ramhun nod ward number 3 in Ahuamte, Ramhun Nod, Ramhun Veng Lai, Ramhun Veng Thar, Ramhun Sport Complex, Lai Puitlang Te, Ane, ward number 4 in Reserve Sita, Vanlalshia Terangi Ramthar, ward number 4 in Ahuamte, Ramhun South, Ramthar Nod, Ramthar Veng, Aizawl Veng Lai Te, Ane, ward number 5 Reserve Sita, Dr. Lelom Kimito Chong, Electric Veng, ward number 5 in Ahuamte, Electric Veng, Chanmari le Zharkote, Ane, ward number 6 Remremi Chanmari West ward number 6 in Ahuamte Chanmari West Eden Thar le Hunthar Vengte Ane ward number 7 a Zochuan Zemabok ward number 7 in Ahuamte Zemabok North Zemabok South Zemabok West Falkland le Chuampui ward number 8 a Krishnaro Luapui Sailo Amveng South ward number 8 in Ahuamte Amveng South le Chitete ani a ward number 9 a Zoram Chana Chingaveng ward number 9 in Ahuamte Dorpui Saron Veng Chingaveng Tuithiang te ani ward number 10 a PB Lalom Zola Zotlang ward number 10 in Ahuamte Chonpui Zotlang Zonuam le Ainon Veng te ani ward number 11 Reserve Sita Helen Rual Ching Luangmual ward number 11 in Ahuamte Luangmual Cholmun Tanchil Sakor Tui Chun Rangfamual Punchong Tuivamitte Ani ward number 12 fa C B.Vanlalchhanchhuahi Tuikwal North Ani a ward number 12 hi reserve seat Ani ward number 12 in Ahuam Veng te chu Tuikwal North Tuikwal South le din tharte ward number 13 a Vanlalchhanchhuahi Dorpui Veng Thar ward number 13 a Vanlalchhanchhuahi Dorpui Veng Thar ward number 13 in Ahuamte Dorpui Veng Thar Vaivakon de Kanante Ani ward number 14 a Royal Shed Puya Khatla South ward number 14 in Ahuamte chu Khatla East Khatla South Mission Veng Thang Tani in ward number 15 a VL Zamlava Bungkon
ward number 15 in a huamte bungkon veng thar mabok loipu le nursery veng te ward number 16 a arlal ompui Bethlehem veng thang ward number 16 in a huam veng te Bethlehem veng thang college veng te ni in ward number 17 reserve seat a leram ruat sailo republic ward number 17 hian a huam veng te chu veng hui republic upper republic veng thang te ani ward number 18 a kel rodinga salem veng ward number 18 in a huam veng te chu tui khwa tlang mission veng model veng salem veng dam veng hnuai thak thing le Aitea veng te ni in ward number 19 a dr simal som tluang I hlim en ward number 19 in a huam veng te chu kulikon tlang nuam veng thar sai khamakon mel thum hlim en le tlang nuam west te anni puan to angin MC in than Mizoram State Election Commissioner Dr. H.L. Thanglia nan merchi som pariat sang ni som thile paruk khan thu thar theder tu te ko min lo puang to a April som thile pakhat sang ni som thile paruk a vot thak turani MC in than chu tum ta tan merchi som thile panga sang ni som thile paruk chhnodar thum thleng ming pek lu thai ani anga ming pek lu te chu merchi som thile pasari sang ni som thile paruka en dikani ang in hnuk dog le du te tan merchi som thum sang ni som thile paruk chhnodar thum thleng hun hon ani anga April som thile pakhat sang ni som thile paruka vot thak tur ni in vot la te chu April som thile pasari sang ni som thile paruka chiarani ang enga mo wanga in than chat ngai a omani chuan April ni som thile pathum sang ni som thile paruka in than chat ani anga April ni som thum sang ni som thile paruka chuan MC in than kai hnoi chu le poimo zong zo fel to tura ruwa manane MC in than lo om tura man tur final electoral roll chu January ni sari sang ni som thile parukhan tlang zar ani to a bial som pakua omna MC a vote nei mi nuai ni sing thum sang sari zariat le somli le paruk omin heng jing nuai khat sang kwa zathum le som sari le paruk chu mi pa anni a meichia nuai khat sing ni sang riat zari le som sari anni MC bial som pako zinga bial paruk chu mei cheta na hau reserve ani a tunchum in thana mei cheta na hau bial te chu ward number 2 number 4 number 5 number 11 le number 12 te tin number 17 te ani a mei cheta na hau bial te hi apo anne Congress Party in in Khan Aizawl Municipal Corporation MC in Thanlawm tura an party candidate tur mi som pakuan puang in Khan Aizawl al Than Hall Auditorium Congress Party chuan MC candidate puan le party manifesto tlang zar no hun an manga party president pulal thanzar chuan MC in Thanlawm tura an party candidate te puangin MC a sumtam takaum chungin sokar na changtu MNF en kolon hnuaya Aizawl khopui chu chei that ani chuang lovani ati a ZPM MLA pakhat Chief Minister Advisor ni bok chuan Aizawl khopuya engma da to lo antum thu asoi bokati a ZPM kai shwai sokharin Mizoram khopui Aizawl chu thenzola ason lo nan Aizawl khopui chei turin Congress se chwa angai ni ati pul thanzara chuan mi ten an soi phochin assembly in than pui lo om le tura Congress Party an chakto mayang an ti chin alo dik chho chan nan AMC in than lo om tura hian Congress Party chuan result tha an nei angai ni ati a AMC in than pui lo om tura hian thrau thiang lim chu an chuan tura ni ti soin chong china ne na mala turin party mi puite asoma pathian mal somna andong ani chuan kumsang ni somni le pariata ML in than pui lo om tura ta na an campaign chan ve an zoti na ani do na ti a party dang ten candidate ta na milar le mi hausa an som cholain Congress Party chuan khotlang le kau chanta na mi changkai le khotlang in rel bol na a mala thin tu te chu candidate tan an thang ti soin an party candidate te chu chuan omati thu asoi bokani Thali April somni le pakhata MC in Thanlawm tura hian Congress Party candidate som pakwa te zinga pakwa te chu meichia anne AMC in Thantura INC candidate te chu ward number 1 na laldin pui dur tlang local council avoi thum atling to a ward number 1 a hian dur tlang selesi dur tlang not leitan zuang tui muana veng te omin ward number 2 a lalrin tiki chong thu chal tlang local council a cham ni atling to a he ward a hian chal tlang bongkon south te an oma ward number 3 a leram ruataren theiram hunot accredited journalist ni in ramthun nod ramthun sport complex ramthun venglai ramthun veng thar le lai puitlang te ward number 3 a hian a omani
Ward number 4 hian Lalian Zwali Ramthun South Local Council Member ni lai ni wai mi shwai tu hlun ni in Ramthun South Ramthar Veng Ramthar North Aizol Veng lai te he ward ta hian an omani. Ward number 5 Van Sang Kimi Electric Veng Local Council cham ni atling to Headmistress Pension ni in he ward ta hian Electric Veng Chan Mari Zarkot te omin. Ward number 6 David Vanlalpe ka Chan Maru West ni in Local Council voi ni tlingin Local Council Chairman ni lai ni Chan Maru West Eden Tharahun Tharte he ward ta hian an oma. Ward number 7 Lalthan Puyak Hall Ching Zemabok no ni in YM Vice President ni to ani Village Council le Local Council cham nga atling to ani. He ward ta hian Zemabok North Falkland le Chuam Puite oma. Ward number 8 Kelal Fakzula Veng Village Council le Local Council voi riat tling to in Local Council Chairman ni lai ni. He ward ta hian Veng South Chitete an oma. Ward number 9 Lal Umpui Patsuaw Ching Veng Mahila Block President ni Chin le Local Council Member ta na voi ni thlantling to ani he ward ta hian dor pui Saron Veng Ching Veng le Tui Thiang te an omani. Ward number somna Vi Thangzo na Zotlang BLK Chipi Shwai tu ni Chinin Wai Mi Shwai tu hlun ani Local Council Member ni lai ni. He ward ta hian chon pui Zotlang Zonuam Ainon Veng te an oma. Ward number 11 Zomhing Thangi Sakortui Chun ni in MHEP Jail Headquarters Thenga ni na nei Branch MHEP Cham Thum MHEP President ni in Local Council Cham Li Tling to ani. He ward ta hian luang mual chol mun tan chil Sakortui Chun rang fa mual phun chong tuivamit le Central Jail Veng te an omani. Ward number 12 Lalkhom Thangi Tuikwal South ni in Tuikwal in Chandar Maawai me Secretary lo nito ni in MHEP branch Cham Thum Vice President alo nito Mahila President ni lai ani. Tuikwal South Tuikwal North din tharte he ward hian an omani. Ward number 13 Aljin so sang lian dor pui veng thar ni in he ward hian dor pui veng thar vaivakon kanan te an oma an ko chana Sunday School Chairman lo nito ni in film lamasul sutu ani. Ward number 14 Vanlalmawii na Mission Veng Thang Bia le Branch KGP leader le shwai tu hluna ni he bia la hian Khatla East Khatla South Mission Veng Thang te an omani. Ward number 15 Zoding Pui Bung Kon ni in Cham ni Corporator lo nito signal ma MBA ani Henlum lam dor anai ani. Nazari Veng Maubok Loipu Bungkon Veng Tharte he ward hian omin. Ward number 16 Vanlalmawii Bethlehem Puitling Sunday School City tu le Thushil tu ni in damdoi zuhara ni District Badminton Vice President ni lai ni MPCC Secretary ni lai ni bokin. He ward hian College Veng Bethlehem Veng Thang an omani. Ward number 17 Lian Hing Thangi Veng Hlui Waimele Kauchana mi Changkai ni in ADCC GS ani Local Council Cham Thum Thantlin anito ani. He ward hian Veng Hlui Republic Veng Thang Upper Republic an omani. Ward number 18 Lalming Lian Colony Tuikwat Lang ni in Mission Veng Village Council Cham Li Tling to le Tuikwat Lang Local Council Cham Thum atlinga Wai mi shwai tu hlun choi moi de dong to ani. He ward hian Salem Veng Hnuai Model Veng Thak Thing Aitea Dam Veng Mission Veng Tuikwat Lang te an omani. Ward number 19 Dr. Lamul So Mangha ka Kulikon All Mizoram le North East Volleyball President ni lai ni MPCC Treasurer ni lai ani. He ward hian Tlang Nuam Veng Thar Tlang Nuam West Kulikon Mel Thum Hlim en le sai khamakon te an omani. Aizol Traffic Police tan nimin pathiani khan Aizol amun chang somli le pakhata kumting lo lir thei khal ven be puyan thaka kumting level thei khal mi somriat an Hlutea. Aizol Traffic Police tan nimina be pui an thaka hian kumting lo lir thei khal somriat Hlutea kin driving license nei lo mi somni le pathum helmet khum lo mi somnga le pakhat rui nei chunga lir thei khal paruk baka dan bot sian dang awanga man za somni le pariat an nei bok be pui an thak chan hi lir thei khal tu tele mi pui himzong turati ani thu. Aizol Traffic Police chuan an soya dan zom konga chanda thar zel tura mi pui tengenin dan bot sian aveng turin be pui an thak chun zom zel tur thu an soibok ani.
MNF Chalai President MLA Nibok Purubat Romoy Roite in Chief Minister Pulal do Oman Abial Chung Tenzola State Capital Son Rotna Central Sokara Ziakin Atlenge ni Inasoi MNF Party Two in Com Vinea Hetu He MNF Chalai President Chuan Soya Chief Minister Pulal do Oman Abial Chung Tenzola State Capital Son Rotna Central Sokara Ziakin Atlenge ni Soin Sumpo Dilin An Hubokane Aitea Mizoram Capital Tenzola Son Chu Aizol mi puiten andua arin lau thu asoi purbado moi roite chuan zat PM MLA pakhatin assembly session a Aizol a engthil thar ma om to lo se adu thu asoi nia soin hetiang Aizol da pon lang le ngai poimo lo hi MC a sokar tirchi an nilawani Aitea MNF MLA chuan MC a kumsom chuang MNF sarkar to a AMC thatle chiata po mo aphurani ti in asoi ni in asoi bok AMC chu India Rama Urban Local Body Chaber Paul Neil Soin Notice B ka pe chuan an enton berani thu purbado moi roite chuan asoya kan AMC te hi an chuanom ani ti in dot ne na phwa pola ramle nam poitam tak hoitu te hi AMC a hian sokatir ngam chi an nilawani atibok Dampabil to MLA Dr. Al Tanglianan Sai Tha Parvatui Chipui Lalen le West Piling Tatlo in Kotlang tu Tenen Anin Koma Chung ko za som kwa chu ku na thoka eizong ania wangin Kotlang tu te chu an khwa chavin eizona ta na an mamo big zia ka thlen turin a chil Dr. Al Tanglian chuan exercise na Cotics Department sin sia danin kumin January changamar si som pariat thangin Mizoram arui hlo wangin mi som ko an thito a heng mi te hi kumsom pakwa tang kumsom ni le patni in kar an ni a an zinga mi panga chu heroin ti chin ni in abak zong chu heroin le ruil ho dang khoi pol an ni Aitea ruil ho wanga thi te chu mi pa som pasari le mai chia patni an ni thu soin ruil ho do watan lak na sata chul thu asoi mar para le puk zing veng thara SLT company kong siam chelai mi puin anen an thlen chu abial fanrem chan lai ani awanga anen thu le PWD le political party anga tuma asoi se lo thu Dampabil tu MLA chuan soin kudlong puwa khoi mei theile akam sir te po hol thak mei thei ani thu asoya he kong siam en lai social media lamadar chu company ten an siam that nga lawangin lok pha ati thu asoi Dr. Al Tanglian chuan kanrama namdang company na thok te hian an tho zwa ngai sakzui lawa min ho san le mei thina wangin an na te hi Mizoram tan chale rotling ni tura an tho theinan mitin malak pui turin ka somani Aitea atira chatak angin langma se an ho nu a chele mei chin tam tak aum ti soin in ko let le har sa china ta tho zo ho le hal chin company te ta tho hi uluk taka kan vil pui ngun angai ni Aitea ni Tlomai Pol Foundation for Drug Free Mizoram Bultumin Dampabil tu MLA Dr. Al Tanglian na hovin vo in hian West Piling din thar Presbyterian English School a ruil ho that lo zia in zitina na ni a resource person pu Albert Lerem sanga chuan zirlai te chu ruil ho tal lo nun du omzok thlang tura fuin zirlai mi za somriat ruil ho la ka filim turin anin tiamani Dr. Al Tanglian na chuan pathian in thilpek min pek zinga nunna alhubera ruil ho wanga an nun ti chephal lo turin PE zirlai chu acha ane zirlai chu khovela hian enghinge hlimna min petu ti chana chu pathian chi na chia hi ani Aitea hlimna tluan tling chu ruil hovin min pe ngai don lo ati Hepol Vice President pu Peterel Zomlian chuan kai shoya an advisor MC Ward 4 Corporator Piram Thansavile West Piling khotlang tu ten antel pui ane Voinkan Government Aizol College Maya Research Innovation and Extension Cell chuan Aizol khopui fai na chungchanga in ronkhom na consultation on clean Aizol urban cleanliness and visitor management ti mangin an buat saya he huni Professor Vanlalring abo ithlungin kai shuain college principal pulbiak zwalan in lom na thu asoini he in ronkhom na hian puvila ruad lian na deputy CEO Aizol Smart City Limited chu keynote speaker ni in Aizol khopui fai lama kan maso na sang te soin chan kan lak na tur sang te tar lang bok Aizol khopui a fai chuan khopui dang po hi a fai chhozel the ni ti in nasale zol fai na lam a mala turin a fuine he ronkhom na hian Research Institute Media Social Activist le Academic Institute atangin puro cham lian na Secretary MIAS pulal nun trom zonet piwanam chuang activist le environmentalist le
Dr. Vanlalmawii Associate Professor PUC ten Antel Puithaya Soiho na hun hi Dr. Silal Engkima Assistant Professor Government Aizawl College in Kaishuain Soiho no Jahau takle hun chatak manane he program hi Aizawl Smart City Limited ten and sponsor ani Taxation Enforcement Wing in Mizoram Private Coaching Center te GST anin siak lut hlom lo ti le ain siak lut chhun point GST Goods and Services Tax an pemumal lo ti an Hlutea Taxation Enforcement Wing at Hoktu te chuan Mizoram Private Coaching Institute le Private Tuition Center te endekin GST registration an nei le nei lo te coaching course an pek te coaching fee le zirlai an nei za te an endik na changin GST an pemumal ngai lo ti hi an Hlutea kane Mizoram Private Coaching Institute le Private Tuition Center te chu an sumlak lo atanga chutin GST pe phade uvek an ni ti endik na chang hian mu chuan ni in GST a insiak lut pahnih chau an oma GST registration nei chunte point GST an pemumal lo hebok Taxation chuan coaching institution te chu chia petura thilin an pek ngei thein tur dan anga malak an tum thu an thilani private coaching center te hian an sumlak lu dan zarin Mizoram GST Act 2017 waya chia an chhun lu ve angai ti an soibok ane Parliament budget session neya Lok Sabha MP Purichard Vanlalmawii Mizoram chak lak na kong thatho mek thok chak turi na nge na varing te changa sairang thok tu ten kumin fur ma a an zo theina tura ngai sak turin angen Purichard Vanlalmawii chuan Mizoram chak lak na kong poi mo ber varing te changa sairang kong abikin kon pui changa sairang inkar National Highway 6 helutuk chung chang soin hekong pui hi NHIDCL en kolna hnuai omni in Balaji Constructions Jendu Constructions le BR Goyal Constructions Private Limited Company na tho ani a NHIDCL official te po kasoi pui to ati a kumasa lama fur lain kan tuar na sa to hle a tuna po an lamwa na wangin hetianga an tho chuan kumin fur ma in an tho so man lo a lo omani ati Mizoram mi puiten kumasa lama hal satna an to ang to an du to lo thu po Purichard Vanlalmawii chuan soin ministry lampo he na hi chale fil fai taka zo ani a kumina hal satna kan to lo na tura min ngai poimo sakturin ka nge na ni ati bok Longtlai District Disaster Management Committee DDMC and BDO le Zonal Officer 10 an area a chian na thlen pal hom thei tur te ending ni se anti Longtlai bor sa pu ni la rot sanga howa chukhom chuan tui luan na fel file lo chu chian na thlen na chan tam berani wangin kho chunga tui luan kor le bol lo pe te chu tun thla chungin ending ni se anti bok Line Department PWD PHE PNE CMO le DRDO 10 chiat to na man ro man thei tur an nei te an report a detailed report to District Disaster Management Authority a thelu ni se antia zonal officers incident commanders terwat tharani se anti bokane Longtlai bor sam chuan sigle sa amumal to lo wangin kumtinin shillok a har to hepi asoya kumina engtiangin nge ruwa tui kan don chiat ani lova in ma khuwa angai ni ati a apoimo berli anar kai tu ber village council Central Yang Lai Association branch YLL NGO dangte momin lak saktu kan kutke te an niti in tho ho na chanen eng chian na po thing se kan ma chon ho chula SDRS third IR te an hi awane thak hle ni atibok Longtlai District MJA in vo in khan Longtlai Press lapa MJA din champha MJA de an manga LADCSC Pusil som zolele executive member ain PR changtu pulal ro puya chin sa tenan man pui Longtlai MJA de lom na hi Longtlai District MJA Vice President pui Shlrin Boyan Kai Shuain Longtlai District MJA President pu LV Selthang zola point MJA chanchin toile malak na te asoibok Kolasi Forest Division in Anhuaya Forest Range pakua ate International Day of Forest an mang heni man chan hi mipui hena ramngupoi mo zia thedar le achom do le hum halzo nga nunphung insertirani a Village Council Biodiversity Management Committee School no pang le twal chu mipui te huapin insertir sang nei ne sokar thu choina tarlan danin heni man na hun sang ate sigle sa in thak le nungcha le thlai chi sang hum hal na le eizona ta na ramngo tang khai ne le poimo zia te warta ka tarlan ani a heni pol hian mun sang farmers association te ne na changkopin
nim sam fai le thing phun hatlang te nei ani bok hem halak na te hi ramngo thisel na chom nung tur le ramngo siam thale tura mi puite telve theina tura buat sei ni a he huna hian ramngo hum hal le enkol na a thokrim te in pek na shiat puina atan field an hathok uniform nei lo staff ta hne thothona thuam no sem ani bok ane BJP Mizoram State President Dr. B.Vanlalchhanchhuahi and politics sa BJP din hun anghet lenia soin Central Congress Party chan hun aphet meka Mizoram Regional Party MNF le at PM te po an chan hun anghet tak thei lawati BJP Party political session voina ne het hu hi BJP Mizoram State President chuan soya Mizoram chumani ke ding thei alani lo awangin Mizoram Regional Party MNF le at PM din hun chu cha in langma se an pui pateril ru ero amang ang he chin ni soi dato ke be chuan BJP ni na dik tak hi Mizoram mi puin kan husel don ti in Development Party kan ni angin kan tumbel chu phason na thlen ani lain Congress Party chuai tu chen khaten Development Policy soi tur an nei velova BJP chu Hindu Party te bein an buai le ani ati a Mizoram chalai tam tak tele nu le paten BJP ni phung le malak na te atakam in an chang mek nia soin bum theilo tam tak anom to a BJP malam hun aeng hle ti achiang ani atibok BJP Mizoram State President chuan BJP hi nakin loka chuan Mizoram BJP hi pathian zara kan sarkar ngei don ti in BJP ni lo theilo din huna kan la om don ani ati a hei hi achan chu Mizoram hi mani ke ding theile om thei kan ni lova in to del lo tan a hwai sen thei tak lo wangin nakin loka chuan kan mo eng kim mai min petu tan hne na hian ngei dam kan la di langa central chhuai tu tan hne na tu na chuan BJP angin kan lo ding chhuak ve to don ti in kan la soi don ani atibok ane LPG le POL report lo thlir chun samang u indin zingdar ko le vo in zingdar ko in kar LPG cylinder sanga jasadi somruk le pathumin wareng te supply chike de paltanga wareng te supply chike de changa thudun danin POL kiloliters ani som pakhat Mizoram chunga phurdu ani bok vo in khochin ithlir chun samang u State Med Center Directorate of Science and Technology in Mizoram State Med Center aizol changa meteorological data chinchia danin ro atla lova temperature alum library degree Celsius som nile patni ni a avo library degree Celsius som pali ani konhon lam chu anhon lo library za somruk ani a anhon library za somret le panga point bial ani voin tho chan ni hian aizo lunglei longtlai le sia district mun tlem te a ruwa chek le thina vak lo tho theina oma naktuk tho le ni khian ma mit scholarship aizol champhai se chip longtlai sia ha saitual khozol le nathial district Mizoram district mun tlem te a ruwa chek le thina vak lo tho theina a omane Mizoram pon lamchanchin ilo thlir hawang o tuna hian Indian flag zarna liquefied petroleum gas LPG tanker patni Jahau le pine gas se chuan khovel tui pui lama chok point mo berpol Strait of Hormuz an paltang meka an kalna tur hi Indian Navy in arwa manle kai shwai hnuaya an kal mekane Strait atanga Gulf of Oman an chua huna chuan West Asia inona kalmeka atanga regional tension na sa takara himtaka an kal theina turin direct naval escort an dongdon ni inan soi tanker Jahau le pine gas se hian India ram chunga LPG supply tana poimo bungrolian tak an phurani an kalna tur hi Strait kaltanga longchol na abwai hnu ani a ven himla mahal sat na awangin longkal athiam na sa he a longtap tak chu Persian Gulf an tangkhangani he thil theng hi India longdang te hlo thling taka an kal hnu ani a March lai hol khan LPG carrier shivalik le Nanda Devi te chuan Strait an paltlanga India longchol na hmuna LPG metric ton singkwa sangthum vel an thlena crude oil tanker jak ladik point hetiang ruwa manan hnuaya hian him takin akal theibok India malak na hian high level diplomacy na satak alantira External Affairs Minister S. Jaishankar chuan Iran Minister of Foreign Affairs le Achian Naitak Abbas Arakchinian fo na inbiak na voi tamtak an neya kartop khan hetiang kol hi avoi linan amang le ani longte him taka kalthei na tu rampani inzom na le BRICS sungchang an soi hova Prime Minister Narendra Modi chuan Iran President Ibrahim Raisi po abia aid le norus pola chibei buk na atlen rualin zalen taka longte chua zalen achul thu asoya infrastructure poimo tak te bei chu adem thu asoya Gulf kaltanga longkong him takasiam turin angen bok ane Strait of Hormuz boina kara Prime Minister Modi and India Energy Security chungchang asoi
trade route block 8 chun som zel ani wangin sokar chuan tui al thei le ge supply tan sokar chuan a source na izong zong man ani tur thu atiam bok West Asia Indo na hian ramta na be sei lo holsat na athlen ni in Prime Minister Narendra Modi chuan vo in khan Rajya Sabha a thu asoina asoya Strait of Hormuz ungchang thil omte atar langani India ram le ram dang te sumdon na anghonga wangin kandin munchu ngai tua omani thu asoi hebial hian LPG le tui al thei mamo na alhen chuak ti asoi non le a he harsan chungchang a hian parliament atanga khovel ne na inpum khat na le inrem na a apoimo hle ti asoi Prime Minister Modi chuan India hian Indo na omle buai na inang hongram tenen in sumdo na lama inzom na zau takanaya buai na thlen na bial hi khovel ram dang tenena kanin sumdon to na kongpoi mo takani boka abi taking crude oil le gas kan mamo na mun tam takani hei hi kan tan chuan chandang wangin apoi mo hle ani ati a India mi maktaduai khatvel chu Gulf rama hian an chenga na an thok bok ati hemi biala sumdo na longkal te a hian India mi longa thok tu an tam hle ti asoi boka heng chan chang awang hian India in ngai tu na a sen chu midang ain anasa zo kani ati bok tin Indo na alo chhuatir atang khan India mi nuai thum sing sarile sanga chuang chu dam takin anlo hoto ati boka Iran atangin tun thlengin India mi sang khatvel chu him takin anlo kirto a heng zinga mi se sari chuang chu medical zirlai an ni ti in Prime Minister chuan athu soya asoi US President Donald Trump chuan for in khan Iran power plant le energy infrastructure sipai be pui thak na song chu ninga chunga tan ti khotlai ni tur thu apuang he thutluk na hidaka somni le pariat kal ta chunga United States le Iran inkara high level discussion nei ni nuwa thutluk na siamani he be pui thak ti khotlai na hian he biala Indo na thleng mek ti top ani theina tura in biak na kalpui mek na tur kong siam sak atumani President Donald Trump chuan Department of War hena thupe ka pek chu heng meeting hian chip chiar ta ka siam thana tur angai tu ana chu hlotlin na achan chho zel na ain khati asoya kar kha chung nei chun zom zel tura ruwa manani Trump chuan chut social aposa United States of America le Iran ram hian ni kal chung kha Middle East kanin do na chu apumpuya chin felani theinan in biak na thatak le hlok thak tak an nei thei ti ka report thei hi kalom hle ani ati hein ka ha hin somni le peli chung zet Indo na satak nei ani nuwa ruwa manani a February ni somni le priya tanga US le Israel ten Iran shwai tu sang ber te bai pui thla ka bom hanga bai ani nuwa chan ani a Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei le Senior Security Chief Ali Larijani te baka sipe ho tu sang engemazat thane Iran command structure ti chaklo le Indo na lama athei na ti chiat tuma be pui thak na hian nuclear le energy infrastructure poimo tak ati chebok US le Israel chuan an shwai tu tele infrastructure poimo tak te chu bitumma se Iran hian ado dal chunzom zelani Gulf from chang oil le energy facility te be pui thakin Iran an chang kilometer sang livela hla Daegu Garcia military base chu Iran chuan be pui thakin US chuan makatil hle hei hian teranin missile asiam theiti alantir ani khatisong khatun chuma Chanchinthar kan thlir ho thei te chu ani